Yo man, hanyuma ku munsi w'ejo witwa Megan Thee Stallion bwaje kuba asubira muri court cyangwa se mu rukiko agiye n'ubundi kuburana na Tory Lanez. You know, let me back the story. Iyi story reka nyikwibutse neza cyane. Witwa Tory Lanez yarashe Megan Thee Stallion. So Megan Thee Stallion we ubwe yagiye kuburana avuga ko Tory Lanez yamurashe mu gihe bari kuva aho bita Kashmir mu Buhinde bavuye muri performance nibwo witwa Megan Thee Stallion yarashwe n'uwitwa Tory Lanez. Hanyuma Tory Lanez ariko we nabyemere tu akavuga ati Megan Thee Stallion ndabizi neza ko unyanga bya hatari, ndabizi neza ko tutumvikana. So uwitwa Megan Thee Stallion yashinjaga Tory Lanez harassment ndetse no kumurasa mu kuguru. Byaje gukurikiranwa, baza kubisuzuma, baza gukora investigation, hanyuma baza gusanga uwitwa Tory yararashe Megan Thee Stallion main. Urubanza rwamaze imyaka 2, hanyuma urubanza rero rumaze imyaka 2 muri 2025 nibwo uwitwa Megan Thee Stallion yaje guhabwa ubutabera. Uwitwa Tory Lanez baramufunga, ariko right now urubanza ruracyakomeje, ntabwo bararushyira down. Urumva ko ari story ikomeye cyane hagati y'abo bagabo bombi. Uyu mugabo Tory Lanez ndetse n'uyu mukobwa Megan Thee Stallion, umwe mu barapakazi cyangwa se umwe mu baraperikazi bakomeye cyane muri world ya rap ya feminaire man. Hanyuma uwitwa Tory Lanez ni umwe mu baririmbyi beza cyane muri afrobeat ndetse na hip hop, akaba na brother wa Don't Travel yo.